Burnley yanganyije na Tottenham 2-2. Fulham itsinda Brighton 2-1. Man City ikomeje kwirukanka inyuma ya Arsenal itsinda ibitego 2-0 bya Marmoush ndetse na Semenyo. Liverpool bikomeje kwanga pepe bagenzi banjye bafana Liverpool sinzi ikibazo gihari. Hanyuma uyu munsi muri Premier League Brentford irakira mu kanya isa 10 ikipe ya Nottingham Forest, Crystal Palace yakira ikipe ya Chelsea, hanyuma ikipe ya Newcastle iraza kwakira ikipe ya Aston Villa, hanyuma umukino w'umunsi Arsenal iraza kwakira ikipe ya Manchester United kuri Emirates. Twibutsa ko Arsenal imaze imikino myinshi cyane idatsindwa 5 muri match 5 zeruka. Ntabwo ikipe ya Manchester United irabasha gutsinda ikipe ya Arsenal. Turareba kuri Heden ubuheruka Arsenal yatsinze Manchester 1-0. Baza kunganya Arsenal kandi inganya n'ikipe ya Manchester 1-1. Muri FA banganya 1-1. Muri Premier League Arsenal itsinda Manchester 2-0 aho hari mu mwaka wa 2024. Hanyuma Leipzig Stuttgart bakaja muri Europa League. Bayern Leverkusen ikamanuka muri Conference League.
andi makipe akurikiyeho atatu yose afite match 21. AC Milan ku mwanya wa kabiri n'amanota 46. bivuga ngo AC Milan niyo yatsindiye uyu munsi araza gusigaramo ikinyuranyo cy'amanota 3. Napoli n'amanota 43. tubitse ko Napoli ariyo yari yatwaye shampiyona y'ubushize. AS Roma iyi ngiyi ifite amanota 42. Como ewana ikipe Como irakomeye cyane, iyi itozwa na Cesc Fabregas. Juventus yahoze ari ubukombe iri ku mwanya wa gatandatu, ubu ngubu shampiyona ihagarikiye ahangaha yakina Conference League. Atalanta ntuzimbaze, Bologna ntuzimbaze, n'andi makipe. Ernest Rotati yo kurekura Robertson ko mbona bitari kundamo nda. Abakunzi ba Arsenal ntimutegereze ko Arsenal izasinyisha muri uku kwa mbere kuko iruzuye. uyu munsi turaza kureba Bryan Mbeumo Kunya ewan. Mateta ati ndashaka gusohoka muri Crystal Palace, ariko ati Crystal Palace ati ntabwo tukurekura. Fulham yatanze miliyoni 28 kuri Ricardo Pepi wo muri PSV Eindhoven.
PSG baritegura kwishyura Kroos ya miliyoni 8 bagura umukinnyi witwa Dro Fernandez avuye muri FC Barcelona. Manchester City murabizi ko yamaze gusinyisha Magi. Hari amakuru kandi bavuga ko Philippe Mateta harimo amakipe nka Juventus ndetse na Aston Villa ko rwose ibiciro bari gushyirwaho ari byinshi cyane. Cedric yavuze umwimukira ewana yaguze umwimukira umwe mu bakinnyi bakomeye cyane ya Seri Asprilla. Newcastle ishobora guhindura gahunda yo kuko bashakaga Dan Bane bashaka kumugurisha bakabivamo. Yes. Andi makuru ni menshi cyane araza kuza kumukanya. Turajya tugenda tubaha updates. Iyi ni KGTV Rwanda. Komeza ukore subscribe, ukore like na share, tuzajya tubagezaho ibiganiro bitandukanye bishyushye. Mugire icyumweru cyiza, yari Jean Damour kwihangana. Iyi ni KGTV Rwanda. Igitondo cyiza mwese mukurikiye KGTV Rwanda, iki cyumweru tariki 25 ukwezi kwa mbere Mutarama 2026, tuje kubagezaho bimwe mu byaranze siporo muri weekend. Shampiyona y'u Rwanda yarakomeje, Rayon Sport inganya na Mukura ndetse n'andi makipe yose turaza kugenda tubigarukaho. Umutoza wa Rayon Sport Bruno Ferri ati bafana mwihangane, ntabwo nahita mbereka imikirere myiza, mukomeze mwihangane, ariko iby'igikombe byo mube mubyibagiwe. APRFC yanganyaga na Air Amerique yo muri Sudani ariko ikina mu Rwanda. Hanyuma Al Hilal itsinda Muhanga 3-0. Urutonde rwa shampiyona rukomeje kuyoborwa na Al Hilal amanota 35, igakurikirwa na Polisi 38. Hanyuma ikipe ya APRFC iri ku mwanya wa gatatu n'amanota 33, naho Air Amerique ku mwanya wa 4 n'amanota 32. Rayon Sport yarashunshumutse. Nyuma y'uko igikombe cya Afurika gitwawe n'ikipe ya Senegal, abanyamaroke ntibishimire uburyo batwawe igikombe nyuma y'imyaka 50, bari bizeye neza ko bazagitwara, ko uyu mwaka biranga. La Liga yarakomeje muri iyi weekend. Real Madrid yatsinze ikipe ya Villarreal ibitego 2-0, byose bya Kylian Mbappe. Igitego cya kabiri yari Panenka, ahita yitura mugenzi we Brahim Diaz. West Ham yaraye itsinze ikipe ya Sunderland bibi cyane. Burnley yanganyije na Tottenham 2-2. Fulham itsinda Brighton 2-1. Man City ikomeje kwirukanka inyuma ya Arsenal itsinda ibitego 2-0 bya Marmoush ndetse na Semenyo. Liverpool bikomeje kwanga pepe. Bagenzi banjye bafana Liverpool, sinzi ikibazo gihari.
hanyuma uyu munsi muri Premier League Brentford irakira mu kanya isa kumi ikipe ya Nottingham Forest, Crystal Palace yakira ikipe ya Chelsea, hanyuma ikipe ya Newcastle iraza kwakira ikipe ya Aston Villa, hanyuma umukino w'umunsi Arsenal iraza kwakira ikipe ya Manchester United kuri Emirates. Tubibutsa ko Arsenal imaze imikino myinshi cyane idatsindwa 5 muri match 5 zeruka. Ntabwo ikipe ya Manchester United irabasha gutsinda ikipe ya Arsenal. Turareba kuri Eden ubuheruka Arsenal yatsinze Manchester 1-0, baza kunganya Arsenal kandi inganya n'ikipe ya Manchester 1-1. Muri FA banganya 1-1. Muri Premier League Arsenal itsinda Manchester 2-1, 2-0, aho hari mu mwaka wa 2024. Hanyuma Arsenal kandi yaje gutsinda Manchester penalty, yayitsinze 2-1, n'ubundi yari imikino ya gishuti, bigaragaza ko muri iyi minsi iheruka rwose ikipe ya Arsenal ibasha Manchester. Ariko se Arsenal ya Mikel Arteta iraza gutsinda ikipe ya Manchester United ya Michael Carrick, Brian Otieno mugenzi wanjye amakuru? Muri rezita kandi ikipe ejo muri La Liga Santander, Rayo Vallecano yatsinzwe n'ikipe ya Osasuna 3-1. Valencia itsinda Espanyol 3-2. Hanyuma Seville itsinda Athletic Club de Bilbao 2-1. Villarreal itsindwa n'ikipe ya Real Madrid 2-0 nk'uko twabigarutseho. Ubudage ikipe ya Bayern Munich yatsinzwe na Wolfsburg isanze iwayo ku kibuga cyayo itsinze 2-1. Bayern Leverkusen yatsinze ikipe ya Werder Bremen igitego 1-0. Hoffenheim yatsinze ikipe ya Eintracht Frankfurt 3-1. Leipzig itsinda Hoffenheim 3-0. Mayence itsinda Wolfsburg 3-1. Eneo Berlin itsindwa n'ikipe ya Borussia Dortmund 3-0. Bayern nubwo yatsinzwe ejo iracyabona amanota 50, irarusha iyikurikiye Borussia Dortmund amanota 8. Amakipe yakina Champions League, shampiyona y'umunsi ihagaze aka kanya ni Bayern Munich, Borussia Dortmund, Hoffenheim, Leipzig, Stuttgart bakajya muri Europa League, Bayern Leverkusen ikamanuka muri Conference League.
Milan banganya imikino 21, Inter de Milan ifite imikino 22, andi makipe akurikiyeho atatu yose afite match 21. AC Milan ku mwanya wa kabiri n'amanota 46. bivuga ngo AC Milan niyo yatsinze uyu munsi araza gusigaramo ikinyuranyo cy'amanota atatu. Napoli n'amanota 43, tubitse ko Napoli ariyo yari yatwaye shampiyona y'ubushize. AS Roma iyi ngiyi ifite amanota 42. Como ewana ikipe Como irakomeye cyane, iyi itozwa na Cesc Fabregas. Juventus yahoze ari ubukombe iri ku mwanya wa gatandatu, ubu ngubu shampiyona ihagarikiye ahangaha yakina Conference League. Atalanta ntuzimbaze, Bologna ntuzimbaze, n'andi makipe. Transferi ziri kugenda zikomeza, transfer news nazo turaje tuzijye mu mukanya. Tugiye kujya mu makuru ya transferi muri aka kanya rwose, ntimube kure. Nyuma y'uko Ethan Nwaneri avuye muri Arsenal akajya muri Marseille mu Bufaransa, yaratsinze igitego cye cya mbere nyuma y'iminota 13 gusa yarihagije. Birmingham yegereye Vicente, uyu nguyu Birmingham City yegereye Deportivo Alaves kuri Carlos Vicente. Swansea irashaka gusinyisha umukinnyi witwa Urafanshi. Ernest Rotati yo kurekura Robertson ko mbona bitari kundamo nda. Bakunzi ba Arsenal ntimutegereze ko Arsenal izasinyisha muri uku kwa mbere kuko iruzuye. uyu munsi turaza kureba Brian Mbeumo Kunya ewan. Mateta ati ndashaka gusohoka muri Crystal Palace, ariko ati Crystal Palace ati ntabwo tukurekura.
Forum yatanze miliyoni 28 kuri Ricardo Pepi wo muri PSV Eindhoven. PSG baritegura kwishyura clause ya miliyoni 8 bagura umukinnyi witwa Joao Fernandes avuye muri FC Barcelona. Manchester City murabizi ko yamaze gusinyisha Magi. Hari amakuru kandi bavuga ko Philippe Mateta harimo amakipe nka Juventus ndetse na Aston Villa ko rwose ibiciro bari gushyirwaho ari byinshi cyane. Cedric yavuze umwimukira yaguze umwimukira umwe mu bakinnyi bakomeye cyane ya Serie A. Newcastle ishobora guhindura gahunda yo kuko bashakaga Dan Bane bashaka kumugurisha bakabivamo. Yes. Andi makuru ni menshi cyane araza kuza kumukanya. Turajya tugenda tubaha updates. Iyi ni KGTV Rwanda. Komeza ukore subscribe, ukore like na share, tuzajya tubagezaho ibiganiro bitandukanye bishyushye. Mugire icyumweru cyiza. Yari Jean Damour kwihangana. Iyi ni KGTV Rwanda.